muhikilaikiran na inayo ba Tuesday enero 18 yawan lesan kabrisa within witness ka naniba kasaksa bapi brisa one text kasaki sa lawan ulban ka 19 verse ka sem Shapti ka 93 verse ka 519 165 Shapti ka 1 verse ka 2 and 6 bago sinsad Shapti ka 18 30 and 25:10 dia wan mariki sa nara sindukya baku alt baha bors ka na nibara yang bors ka po walba man ay si kay na bors ka wala ni bamara ni si kay smukilay karana yowan Shapti ka 95 bors ka 93 bors ka 5 bay si kay gwetem nakwan mariki sa man witness kam na ni badawan ban kayara bapansa holy ba kahkan ka kum sa man tempel kambra ban kayara an ban kaya kaysa wala kung sakan ka bi 119 ba lawa na 119 165 ba kay sa kay diwan marikisa dawan yang bila kay gis na so kay sakma yang kaurayas na bara man lakam na ni ba alkidaw kri kabya kaysa wala kum kaykan kabya Shapti ka 1 bors ka 2 bara 2 and 6 ba nakoy sa dawan bila 1 2 bara kung nawiti na ni ba dawan lakara lili kabrisa kak na antihmya bara lukisa oraisins ka mangkisa Vors ka fast ba, yung vors ka 2 ba isi kay fast ba na ako isa. Lilia pali sa ansa wait ni ka ba. Saur ka na ni Aikuki, saura dadaw ka na ni Aikuki, taukras na ni ba. An bago sinsat, lili ka sakras ba, sinna ni dadaw ka na ni Aikuki, ay saya ba. An bago sinsat, iwi dawan ma para ay sinani ba. Tila rataw karas ba. Ang bawin na den bors katuba wan marikisa lili ka lakasa bahana ni dawan lakara lili ka ba brina ni ba. Dawan ba karni katara ba muhilay karne tas bais karasa an wan marikisa papas krabako king bako wihta bako sinahawik karewan stayita kibalan bako. An bahabas malkan katara wan bribalsa yawan witness kara kasak kalukan kabribya dukyara. An witness kan dukyara yawan ay sitem wan marikisa witinay lakab. King laka sut initawan rawama lakumbar sa muskilay kira. Initawan ra. Tawan sutra lasat kakumbar sa baradawan basin sa witinay lakabrisa. An bahala ka na ni dukiraisi teman ni kumibani sis malaki kay ka impakan bukka. Dawan ba kingay makisa? An dawan ba ay laka na ni brisan bahala ka na ni baluras. Bapansa. Sin lawan na bukka 93 para wan mariki babag. Muhilay kira na ni. Dawan ba marikisa ay pramis ka lakara kasaklug biadukyara. An baha rakasaklug biadukyara sin ay lakan ni yabansa ay bilawal biadukyara. An baha baboy ay daknika nanira ay luhpya nanira laman laka yabisap. Yawan sin na wala kay kikantiman ko bekraw kikandawan disdera kumba man makabisa ay bilawal bia ay lakan ni kulbya dukyara. Kumibani yawan ni kasakluki na ni ba. Dawan laka ba ay daknika na nira mariki sa yabal ka. Ban kaya raya ka yabal wapni ba bila walara. An baku kumibani laka daw kikbiatem ay minarabuy ka biadukyara. Kasakira na ni ba singban ka yuwa na ni balbete buwi kay sa muhilay kirana.
kan red pali ais ka aibang wan baboy. Dawan bila bamari kisa sin ingni ka kumbaku. Wan minara ingni ka yabisa. An baku kay nakahabisa wahila kunin ka lakara kahubya piado kiara. Lawan na ulban kahandat 1900 510 baramanani laki kay kiram kabya. Laman ka laka tara barasa. Dawan lakara laton kay kinaniba. Lawan na bugkahandat 1965 baraman ni bahaba saka yasma. Barawan marikisa 161 bara, 1961 bara. Traiga kaikan apu kabiadu kiaral ka wana isaras umuhikilay kiranane. Wan marikisa bapi bri kabia wana ni kumi bani dawan wal. Dawan wal iwaya asli kalakara. An baku yon dawan raiwik iubiate muhikilay kiranane. Traiga kaikan nani nakibal biasin yawan pura loy sa bapi bri kaisa kan dawan boy karni kat wanta baiki baboy. Kuna yawan ni kumi bani dawan rawan ka sa kalukan kais ka mangkras ka dawan bila walras dawan laka kulkras ka traiga kay kan ni balbetem isi pali kahwan ka biya las makaban ka kumiwali on danta kaisa dia nat kara raya kambra help may munansa kay nam kahaban sa dawan laka kulkaya ba dawan adar ka ni dawan witness ka ni ba maaplika walara dia panis takram man bila walras ka pramtaka kumi baha baluki kay kian si kayaram kabya dawan kumi bani rableswan munan kabya